أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى Naamay ka makataling umasuko laula amala. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Si kwalunga nakatadman o manusia suping gulaw lanian. يوم يتذكر الإنسان ما سعى Si kwalunga nakatadman o manusia suping gulaw lanian. وبرزت الجحيم لمن يرى Gupayagan sonara ka jihim kupa kay layron. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا Nasupman so tawa miyang akwala. Gumiyat tumuian so kawiyag-wiyag sa dunia. فإن الجحيم هي المأوى Na mataan na sonara ka jihim nagyutoy derpaian. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Nasupman sumiyalak sa kakeedapan yan ko kadnan yan gupining ganyan na ginawan yan ko kabaya aribet. فإن الجنة هي المأوى Na mataan na sa sorga nagyutoy derpaian. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ipagisiran raka subang kito anday kapakadung ko uyan. فيم أنت من ذكراها Nabang kakiranuto kapakisabuti. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ipagisiran raka subang kito anday kapakadung ko uyan. فيم أنت من ذكراها Nabang kakiranuto kapakisabuti. إلى ربك منتهاها Si buku kadna nakasukadan salanian. إنما أنت منذر من يخشاها Mataanas ka na matag ka pumaka-ektiar ko maalakar kanian. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Lagi duba mataan nasiran kualunga nakasandengiranon. Nada amini targiran ku dunia arwar ku kagabi-gabi. Udi na sukapita-pita.